Ma ko je najslađi na svijetu? Koja pricalica najslađa na svijetu, moj Naki? Naki. Moja druže. Pricaj, Naki. Ko je to meni? Ovo je Ajax. A ovo je Ajax. Naki moj. I moja zvikica. Još, ona je mašanac, rakuna i pekinezira. Ovo je Ajax, belgijski ovcar. Jeste. A ovo je mašanac haskija Naki. To je moja druzina. Naki. Pričalice. Šta mi priča, zlato moje? Šta mi priča, moj na konju? Jo, nema